بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والخسف ومعلمنا وذوي الحقوق علينا وعليهم اجمعين. الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء Allahu Akbar. نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Insyaallah kita akan membuka reuni akbar 212 munajat akbar dan Indonesia bersalawat. Kita setelah tadi tahajud وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ahibbahil kiram, sesuai dengan tema kita pada subuh hari yang mulia ini, Munajat Akbar dan Indonesia bersalawat. واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومنا علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا واجعل التقوى زادنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا. Rugi bahkan celaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni kami yang selama ini lalai darimu. Ampuni kami yang banyak maksiat kepadamu. Ampuni kami yang menumpuk dosa sejak akil balik sampai dengan detik ini. Kami yakin ya Allah, Engkau maha menerima taubat lagi maha mengampuni. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ولا تجعلها بردة أذقها لباس الجوع والكفران والإسيان يا الله. اللهم اجعلها بلدة طيبة أذقها لباس الجوع والكفران والإسيان. اللهم اصرف عنا الأمراض والآلام والأسقام وادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن
وأكرم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والخسف. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا غير جميع في كنفك.
Kencang kali. Dari antara gerak langkah kaki saudara-saudara sekalian nampak jelas di situ adalah kuasa Allah, di situ adalah rahmat Allah, di situ adalah Allah yang wajib untuk kita dan Indonesia berselamat dalam rangka reuni 212. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia yang bekerja tanpa lelah dari siang, sore, hingga malam hari, hingga larut malam, tiada henti-hentinya. Dengan ormas datang dari komunitas saudara sehingga mereka membentuk panitia bersama reuni 212 di tahun 2022 ini. Dan mereka bukan kerja tanpa-tanpa. Ada tekanan dari kanan dan kiri, ada ancaman dari kanan dan kiri, ada fitnah dari kanan dan kiri. Tapi alhamdulillah, saya melihat panitia bersama ini yang didominasi oleh anak-anak muda mampu bersikap sabar dan tegak serta tabah dan gagah menghadapi semua ancaman, tantangan, halangan, sampai kepada fitnah dan tuduhan. Akhirnya mereka dengan izin dan pertolongan Allah berhasil dengan sukses. Allah yaftah alaikum jadi ini bagi siapa? Buat makanan. Ya, insyaallah. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Insyaallah. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Aceh. Insyaallah. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Ini dari Aceh juga dari rombongan. Alhamdulillah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Insyaallah Allah yaftah alaikum. Mabruk. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo mari. Insyaallah. Ini dari Aceh juga. Ya, terima kasih. Oh, jangan bunuh diri, woi. Reuni belum. Assalamualaikum, tahun jauh tak? Jak ke lubang buaya. Allah Akbar. Jak ke lubang buaya tanya PKI-nya, orang jadahnya.
Asli masih mobilnya. Mobil untuk mengangkut menculik para 7 jenderal kita ya. Iya, catnya ada diperbarui. Ada tulisannya nggak? Lihat tulisannya dulu. Video nih. Ini adalah sebagai Bukti sejarah. sebagai bukti sejarah betapa gagahnya tentara-tentara, prajurit-prajurit yang membelot, yang mengambil ataupun menculik para jenderal-jenderal kita. Ini adalah menjadi salah satu bukti saksi bisu betapa kejamnya, betapa gigihnya, betapa gagahnya kelompok gerakan I30 SPKI yang telah menewaskan jenderal pahlawan kita. Allahu Akbar. Maka kita harus mengenang, mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang gugur, 7 jenderal sebagai anak bangsa yang intinya jangan beri peluang sedikit pun kepada PKI. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Selamat datang di Ranah Minang. di Ranah Minang. Oh, alhamdulillah. Lintas Provinsi Sumatera Barat. arah dari timur, dari Jakarta di Ranah Minang, melewati Kelok 9. Alhamdulillah, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini masuki perjalanan Ranah Minang. Ajib ngopi di Kelok 9 ya. Tengku Malik, Tengku Hasan Galpin, Ketua FPI Aceh Tengah, Panglima Pri Aceh Tamiang. Wah, pulang Lubang Buaya. Subhanallah. Langsung keliling ya. Ya, subhanallah. Haji. Kilo 9. Oh. 9. Ya, bentar. Mana? 650. Ini rokoknya. Subhanallah, mobil Tengku Malik tembus Kelok 9 keliling Indonesia melalui lintas timur.
berat, ha?